Što je upala niskog stupnja? Upala niskog stupnja u organizmu uglavnom proizlazi iz visceralne masti. Pod broj 1 nalazi se na jednom veoma skučenom i lošem mjestu i to masno tkivo lako ulazi u ishemiju. Kada uđe u ishemiju, te masne stanice krenu odumirati. Kada tkivo odumire, tu se stvara upala i tu se stvaraju proupalni citokini koji nam onda pogoršavaju i sustavnu inzulinsku rezistenciju i proupalni citokini su zapravo ti koji promoviraju i potiču i stvaraju tu upalu. Izazivaju upalu u svim drugim organima, prije svega u našem endotelu. Zbog toga je ta kronična upala toliko važna kardiolozima i povezana je sa kardiovaskularnim rizikom. Zato što kada je naša krv puna tih citokina, endotel, koji je zapravo prva barijera krvi i tkiva, nekako najviše strada. Kronična metabolička upala predstavlja i stres za organizam sam po sebi. Imat ćemo lošiju inzulinsku osjetljivost. Vrlo brzo ćemo ući u taj začarani krug gdje malo kronične upale izaziva puno metaboličke upale koja onda pogoršava i metabolizam, pa loš metabolizam pogoršava upalu i tako se zavrtimo u krug.